Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapadas. Sa dinuman na paset tilubong ni ayan nyo ita, kapkablawang kay tinaragsa ka pa nagbibuya. Ken good morning, good afternoon, good evening kada kay amin nga madaman nga naka-tune in. At yung nga ro din na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Ti programa nga pakibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga problema ken nagkitkid daw ti pamalakad tayo. Kana ti manen ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mang ted biag ti may sa nga pakasaritaan wenno may sa nga surat the problem of the day ni Alona nga saan nan nga dinakama ti address na. Hindi tayo nga gundaway, inte nga ruden denggen, ken amuen ti pakasaritan, ti parikot iti biyag, ni pagayam nga Alona, nga kayat na nga iburay, hindi tayo nga programa. Tapno di kasta, ket pagkidawan na pa iti balakad. Kasi man nga rod tilinaon ti surat ni Alona. Dear Kasinyong, umuna ti amin, idanon ko man tinabara akablaw ko kada kayo nga taga Nemars Studio nga kanayon nga mangliwliwa kada kami iti inaldaw-aldaw. Mapadrama, mapakankanta, mapakatkatawa, pudno nga naserbi kay launay nga pangikat ti stress iti inaldaw-aldaw nang runan at iti parikot iti biyag. Kaya speaking of parikot Kasinyong, naawis metirignak na mangiburay iti pakasaritaak gaputa iti agdama addaan kami iti parikot kay ni Victor nga asawak. Saan nga ni Victor ti umuna nga ayat ko Kasinyong? Kadyak ibain nga mga klon nga saan nga iso ti umuna alalaki nga nakatagik kwa kanya. Gaputa adda sa bali nga nagbalin nga first true love ko nga iso ti nakapadasak nakariknaak iti nagpaiduma aragsak ang kamaudyanan na isumatlaing tinakariknaak tinagpaiduma ken nagsaem launay nga kinaliday gapu iti kinababaero idi ni John Paul nga ex-boyfriend ko saan nga da kami tinagkatuluyan. Kasta una iti panagsangsangit ko idi Kasinyong tatalaga nasakit para kanyak ti panagsinami kini John Paul. Akalpasan ti panagsinami nagturog iso na iti abroad ket nagbalin nga OFW. Ti amo gidi ket jak na iliwliwag ti pasamak. Ti amo gidi ket sa anak ka maka-move on kini John Paul. Dito'y adimteng iti biyag ko ni Victor. Nga kapaspasamak laeng ti panagsinami kani John Paul, idi ta agdaton kanyak iti panagayat na. Ket kastiman nga rugyak ti amin iti surat ko Kasin. Mamati ka kuma, Alona. Pudno launay ti panagayat ko king ka. Sa anak ko mang apuraen, Victor. Saan kamit ko di nga apuraen? Amok. Gaputan na istoryam kanyak ti napasamag ka day di nauding hayat mo. No kasta, bay anak ko mapailaeng nga mangiliwliwag ti amin. No may ipapan iti daddaton mo nga ayat. Ladingitek yung saan ko pa nga masungbatan sa ludsud mo. Ala, nasingpet ka, nasagot ka, ken mamati ak nga napudno ti panagayat mo kanyak, Victor. Ngem unfairmat ken ka, do aklunen ka, idinto nga, ni pelaeng John Paul ti ipatpitik to pusok, ti ipatpatig ko.
kunakbet king ka, bay anak nga tulungan ka nga, makalipat, o makamove on. No aklunin nak, aklunin laing ti panagayat ko. Aramidek ti amin alona tapno no ti kasta. Masursuro nak tumot lang nga ayatan. Tapno no mailiwiliwag mo ti amin. Kat sabi ko ma, taaklunin mo ti panagayat ko. Ala? Pudno ka di maring alona? Wen maring juday. Kunamat ni Victor, nga aramidan na kanti amin tapno no masursurog nga ipategisuna. Ay, alakat sa bagay, nasayaat mo di Victor. Nagagat isuna, nagaduti amo na nga trabaho. Kitaim 5 lalakyan. Angem nalaing agdalo si ti balay, nalaing aglaba, amo na tagluto. Ay na, saan kalakit di nga, marigatan no iso ti asawa. When aging ka ita, kas najak pa na sursuro nga ipatigisuna. Kitwa na ta, nimot pailaan dyan, Paul, ti panpanunote, mare. Ay na, lipate mo day nga babaero nga ex-boyfriend mo. Ay na, usto tinaramid mo, nga inaklon mo ti idagdaton keng ka nga ayat ni Victor. Ket ni, nagdaton pa'y gayam kayo, enjayan na pa'y gayam ti panagkalay sayon. Jack pa nga, sinong batan ti saludsud na. Ay na, go mare! Awan ti sa pule mo kini Victor. Gaputa adda amin kinkwanan. Ken saan pa una nga nabisyo? O, sigurado nga, saan nga agsakit ti ulom kinkwana? Sigurado nga, agbiag ka nga reyna kinkwana. Ngamin, amin sa nga trabahon kat amuna. Wen nga rod, man-mano itikas kini Victor. Hay, sapig la kumaa. Ta sa anak to agbidot, iti anyaman ngagbalin nga desisyon ko. Kinsapi ko ma, ta saan to nga kas kini John Paul ni Victor. Nga anya, ay adayo nga amang, dakkel ti gidjat da John Paul kini Victor, mare. Tikait ko sawen, napudno dalaing di damdamo. Amangan no, agbalin tumat nga playboy, babaero ni Victor, akas kaday dia John Paul nga ex mo. Wen, jakon kayat na marik na ti, nagpaido mga sakit gapo kini ayat, mare. Ay na, makasigurado no ni Victor ti maasawam, saan kantong agsangit ken kuana? Ay na mare, go, no siyak ti sika. Sung bata mon, wen ko namon ijaya na nga kasar. Ay na, kita mag-atta ilak pa yung gabot excitement ko para kada kayo kini Victor, mare. Ay nakit pudno mo ti imbaga, ti pagayam mo nga. Awanin ti sa pulimpay, kaday dyan nga Victor, anak ko, alona. Sabi ko maananang, pudno nga inaklon kong indato na nga ayat kanya. Ngayon panagriknak, awan pa'y tiri musing nga panagayat ko kengkwana. Ay na, masursurong tulata, anak ko. Tikas dyan nga klase ti lalaki, manuitan, ti mabirukam, kadgundawayam. Amumon, tirik na, ti maliputan. Kad panagkunak, saan to nga aramidin dayta ni Victor king ka? Iso nga, surutem no anya ti marikrik nam, anak ko. Kat no, kas pagarigan no bilang laeng ta nakikalay sa kaking kwana. May saak, kadagiti mang makasigurado, nga saan kanto nga agsagaba king kwana. Nga tananang, wan, anak ko. Ay na, babae ka, babae akmat. Amok mat siguro, nga napigsa ti kutob ti babae. Iso nga, no anyaman iti ipitpitik ti pusom, no anyaman iti kutob mo, kadayta ijay-jayakin ka ni Victor, agad iso ti surutan, iso ti tungpalhem. Anya ka di ti marikrik nam, alona anak ko. Kaslakayat ko nanang, gaputa, kayat mo nga maasawa ni Victor,
Wano kaya't mula ang tapno malipatam day di John Paul nga babaero nga ex mo. Isong adwananang. Kaya't kumuten nga makalipatak ka ni John Paul. Kaya't kumuten nga masursurok nga ayatan ni Victor. Ay nakat na, sung batang nga rodan ti saludsod na king kawin ko namon, makikalay sa kaking kuwanan anak ko. Agyaman naklaunay, Alona. Takamaudyanan na. Agasawatan. Agyaman nakmet, Victor. Agyaman nakitinapod ng panagayat mo kanya. Sala nga dahil tatipay ko king ka. Amin nga pagragsaka maramidek. Kaya't ko nga mang bukel tayo tibukod ta pamilya. Dahil talaunay ti arapaap ko itibihag. Kat sika, ti inarapaap kong agbalin nga inadagit agbalin nga anak ko. Agbalin nga putot ko. Mano ayat ti kayat mo agbalin nga anak. Kasla nakad adula unay ti kayat mo. No siya ti masurot agad. Uray manggit di 5 agpangato, ha? Uy, adu sa unay Agad, siyempre, no, mano ti kayat mo agad. Iso ti masurot. Kasla kakapatag, ganyak. Amin na kayat mo. Isot matungpal. Kit no, uray man ibagam ita nga. Saan ka pinakasagana nga mangipaay ti amin-amin mo kanyak. Taurin no, kalpasan iti panagkalay sata. Amok nga. Sa anak pa nga totally nga ay ayaten. Gaputa, Victor, saan mo kuman nga ipalagip tinapalabas? Kasti ko na, masursuro kan to nga ayaten. Kaya't kumit nga, masursuro nga ipatig ka. Ngano kasano ti panang ipatig mo kanya? Kasi tumit ti panang ipatig ko keng ka, Victor. Ikarig keng ka, Alona. Aramidik ti amin. Aramidik ti amin tapno mapasamak tita. No, kasta. Mabalinta nga rin naghani mo nita. Tabaring no marugyan ta ni marugya akong ti agimulay ti bin iti kaunggam tapno no. Ha? Umanugot ka nga da mapasama ka datang? Anya pa'y kumangarod kat agasawatan. Isunto man lati papalan na. Agiamanak to kasta. Kahit kung nga talaga matindi, maadaan iti putot. Kahit kung nga kaanak ta. Uwen ka din. Uray ta makitak mo't ka nagagat ka. Nasirib ka. Saan to lakit din ha? Mabisinan na kitagbalin nga anak ta. Ay, iwan na. Arabidik ti amit. Sa ala para king kano digit para kadigitagbalin nga anak ta. Ipaay ko itinarang ayabiyag kada kayo. Ikang kayo itinaran niya gamasakbayan ng runa di kita agbalintong anak ta. Panagkitak, itikas na nga kinagagat kin kinasirib mo. Nga nagadung nga trabaho ti amom. Saan nga narigat nga mapasamak na ita, Victor? Sabi ko matamatungpal mo da kita nga karim. Uwen, Alona. Tungpalik nga tungpalin ita. Alona. Apay.
Agar alistukan sa, ha? Anya tikit mo sa wen? Inagkanak lang iti so magmamano nga minutos. So magmamino a segundos kung akuma. Ti kayat mon? Pagbay may saim da kiti magitan? Rina ba wanak manadagosin? Ha? Isang ka din kakasyay. Ha? Si Kamat. Awan lang mo ti. Awan lang mo ti pagpabara mo ti. Anya nga pagpabara? Ala, uwin ka din, ala. Siguro nabannog ka laeng. Kasi ka, saan ka nga nabannog? Sama mo. Angim sige. Rabawan naklataro din. Dahil di mo tinasisita saan ka di. Tapno no, makabuutan. Makaaramid ta ni tagbalinanak ta. Ala sige, uwanan. Victor. Alona. Nalpasin? Wen, naglipas ako. Unayin. Pagbit lang ang pas. Dimsagan. Ay. Unayin ko din. Anya di kayat nangasawen da ito'y Victor. Alona. Aping igim mo ta cellphone ko. Anya di kayat nangasawen da ito'y. Aping nga inopen mo. Sungbatan di sa ladod ko. Kaano pa'y da ito'y. Nagkanyag kakabastos nga ladawan kin video. May anak nagpalawag. Kaano pa'y dagitoy, ha? Dagitoy, nga naka, lamo-lamo ka, kaada ka doon sa bali. Alona, napalabas na ito. Promise, nabayag na kitan nga ladawan kin video. Kaano pa'y, kaano to nga ilimid mo kanyak dagitoy. Kinapay nga agi save ka dito eh. Ha? Amot to din. Saan? Tapno makitak ti kinabastos yun. Mamati ka kuma. Awan pa'y ti relasyon ta. Saan tapay nga agayan ayat idi in-save ko na kita. Hindi maapay nga ron nga isa-save mo. Apay nga saan mo nga i-delete na gitoy. Kinasino da ito kaduam. Kaano pa'y nga. Kastigayap ti kinataom. Pangasim alona. Kahit kun nga lipatin da ito nga napalabas. Kahit kun ti agbalbaliw. Kahit siyak tinaramat mo tapno agbaliw ka. Agbaliw ti kinataom. Mamati ka kuma. Amot to ita delitek amin digitan. Anya, pwede kayo ilim-limit mo kanyak, Victor. Kaya mo paano napundo ka kanyak. Naawan tilim-limit mo kanyak. Mamati ka kuma. Dagita natin limit ko. Dahil talaing nga napalabas ko. Dahil ito nga kinataom. Pangaasim ko ma. Kahit kung tagbalbaliw alona. Isong awan ko mati sa bali nga makaamo na ito'y. Data ko malaing. Gaputa kaya't kung nga talikudan dito nga napalabas ko. Anya pa'y dagiti palimid mo. Ibagamon, Victor. Sakbay nga siya ka mismo di makaduktan. Ibagam. Awanin. Day talaeng di palimid ko nga kahit ko nga lipatin. Kasano akpay nga mamatiking ka. Kasano akpay nga mamati ka nagtalikin ka, Victor. Pang-asim ko ma. Ang talik ka kanyak, mamati ka kanyak.
Alona, pangaasim. Alona! Ah, Alona, agsubli ka! Alona! Saan ka kadipe nga agawid, mare? Saan pa'y mareng juday? Ay na, garabiin. Agawid ak tulaeng. Iti oras nga amok nga, matmaturogen ni Victor. Ay na, anya ngamin ayati nagapaan nyo. Basta, da kami laeng hindi, ti makamo ka tayo chay. Ay na, kaano ka pa nga naglimid kanyak, mare? Kat amin mat a problema, ibagam kanyak. Ada di kiti problema mi nga agasawa nga. Saan ko nga naskin nga ibagapikin ka? Ibagam lata ka din tapno makatulong ak no adaman may tulong ko. Pacheck nga awan ti may tulong mo kada ito. Anya aya adad nga makuryosak. Basta namabalbalin. Jacket nga makita ti panagrup-rupan ni Victor. Ay na anya aya tinaramid ni Victor. Panagkunak mo't kat awan mo't ti mading na ugali na. Dinangra na kakadi. Saan? Ada ka di babae na? Awan. Weno. Awan mo't ti mapanunot ko. Agdra-drugs ka di, mare? Ay na, Diyos ko, aya. Madiday ta. Awan. Awan ti bisyo na. Oh, awan bisyo na. Saan nakadangdangran? Awan ti babae na. Anya nga ron tinagapaan nyo. Nga kastaloon iti panang tiguram kenkwanan nga di mo kahit di mo kahit na makita at panagrup-rupan na, mare. Basta, da kami latang agasawan ti makaamu ka day chay. Kalagyaman nakta. At da kalat nga man andi ngay kanyat. Ay na, maalawin ka din, no di mo kahit nga ibaga, maawatak. Aniya ka di aya tinagapaan yung agasawa balasang ko. At dalasan mi nga nagkinaawatan nanang. Ay na, saan lang nga basta, day ta nga problema yaw ta. Di ka mo't agawid ijayan. Umyang ka diti balay ako na. Nadagsan lakit diti basol ti asawam king kata. Di mo kaya ti agawid. Pangaas yun nanang. Bayan da kam lata nga din nga agasawa nga mang resort ti anyaman nga parikot mi. Ang masiknan kami mo, tada kami, dito yung balay, ti pag kamangam, dito yung ti pagturugam, kasano no, may nakasukunan ti asawam, anya nga ron ti ibaga. Basta no may nakasukunan nanang, ibagayo latan nga, saan ko kaya ti agawid? Nga saan ko kaya ta makita isuna? Ay naaya. Apay, aging ga ka di ita, dahil jay pala ang ex mo nga babaero ti adda iti panunot kin pusam. Saan nanang? Anya nga raw. Adda ka di inaramid na kin nga dakas. Nga nadagsun launay. Basta nanang. Da kami lang di makaamo. Ngay agure ka. Ni Mat Victor dahil jay sumungad dito'y balay. Umay nakasiguro sukunan. Ala, agsarita kayo. Pagsaritaan nyo dahil no adaman problema yung agasawa. Saan nga mabalin dahil nga no ada problema yung umay ka dito yung agkamang sa umay ka maturog dito. Hindi ka agaw-awit iti balayaw. Oh. Ay na. Diyos ko, alagsarita kayo. Bagal daw mo nanang. Ay na, dumanong ka baraw. Tagsarita kay man. Resultin nyo dahil ta problema yo. Apay nga ka dito eh. Umay ka kumasukunin na lona. Pang-aasim ko magawitan. Pagsaritaan ta ti amin. Saan ka di nga nalawag timbagak king ka Victor? Nung mabalbalin jak pela kahit nga makikita ka. Aging ka nga makikita ka. May imagine ko dagiti nakita nga ladawan ken video iti cellphone mo. May imagine ko. Palimit nga kinatao. Pangasim ko ma. Saan mo kung may pigpig sa mga numangit sa bali? Apay, ibain mo. Ibain mo. Yaramid mo.
Alona, mamati ka kuma. Idi dayjay. Kahit kunti agbalbaliw. Kahit kunti mga baruanan. Kahit kung akaduha ka nga mga baruanan na itibiyag. Iso nga inaramat na klaeng. Iti pa nagbalbaliw mo kasta. Napudno ti panagayat ko king Alona. Mamati ka kuma. Kalpasan na iti nakita mga aladawan awanin. Isibo di agayan ayatan. Manibo di nagdato na king ka. Nagbalbaliw akon. Kasanuar nga mamati aking ka. Idinto nga di mungot pulos. Inerase din elit di gijeng aladawan kinividyo. Siguro agad buyaem no ka ida. Tunggal makalagip ka. Dinilit ko idan. Mamati ka kuma. Diyak lang nalaglagip namin nga indilit ida. Diyak mat namnamain nga ma-open mo ida. Tasyak namin nabayag nga diyak inup-open idan. Di kat laing mo tinang panangilimang mo kadagitsing aladawan. Please. Agawit ako man. I'm sorry. Agawid akto nung kaiket ko. Into no, mayatin tiriknak. Into na iliwliwag konti amin. Ngayon saan na ko mga pilitan, Victor? Taad na nga makagura akin ka, no pilitin na. Sige, ngayon urayan ka. Urayan ka Jabalay, Alona. May 1 kilo man data. Okay, Suki. Alona? Asin day? Oh. John Paul? Uwen. Siya kagpaiso. Diyakin pagarup nga. Agranata di palengke. Kaano pa nga? Nga si Mang Petak. Adan makalawas ko dito eh. Sana kag subli dya bro din. Urita na kaorno nga basit, ag negosyo ak lata dito yan. Oh, kumusta kan? Nasayaan mo. Katsi ka, kumusta kan, John Paul? Kastoy, baruak pa'y laeng. Idi nagsina ta, dagusak man nga nag-abroad. Kung mo time ko, idi nga makirelasyon. Katsi ka, damag ko ka, ada asawam ka nun. Victor ka no, tinagan na. Uwen, John Paul. Ada asawa kon. Si kantumit ngamin. Apay. No kumasaan ka nga babaero, idi si ka kumat na asawa. Siya kumat na asawam. Data kumat nagkatuluyan. Idi dayjay. Dati dayjay. Saan pa nga mature ti panunod ko idi. Ngamita, nagbalbaliw akon. Iso nga nagabrudak. Takayat ko nga makaurnungak. Takayat ko't mga baruanan. Kahit kumitagsimpan iti biyag. Agsapsapo laklayan iti asawaik. Kurang na layan iti asawa. Kasta aya. Di naktumad kami na uray. Ang sana bale. Awan samot pa iti anak yo. Apian mo. Siyempre, agsalsalud-sudak mo't kadagiti amamuta. Ken damag ko. Manungal daw kanon nga di ka agaw-awid iti balayo nga agasawa. Pati dayjay amom. Kat mo na. Nagato ti Marites iti aglawlaw. Ada ka di problema yo iti asawam? Alona? No kayat mo, pagsaritaan ta. Ada si nga coffee shop dito eh. Ilibre ka. For old time's sake. Kaya't ka lang nga kumustain. Sige. Ureta na sa pamot pa eh. That's good. Inta nga ro din. Kasi nabayag nga dito nagsaritan kan nagkitaan. Mailiwak mo't Siyempre, dalatamot pinagsamahan ta saan ka ni Alona.
mare, saan ang mabalin dayta? Diyan karon maawatan tirik na, mare. Ay na, dakil na problema dayta, mare. Ay na, saan mo lang ituloy daytan? Uwing, dakil tinagbaliwan ni John Paul. Ay na, mamatmati ka kaday dyan mo. Once nga babaero, always a babaero nga kunada. Uwing, kasla, anya. Kasla kay Kate ko pa yun, babaero ng ti anya. Kay Kate mo pa yun, babaero ko nam. Anya namin, ayan, tinagapaan yung kini Victor. Mamisteryo anak man, kaday nga imbaga mare. Nga kay kayat mo pa yan, babaero nga John Paul. Ngem ni Victor nga asawam. Ibaga man kanyak mare. Anya ka di nga agpaiso, basol na king ka. Anya ka di tinagapaan nyo. Ure mula ibagan, nga kay kayat mo pa yan, ti agbasol. Kayat mo pa yan, ti agbalin nga manglilipot. Nga kayat mo pa yan, nga magkasinubyanan ka, iti ex mo nga babaero. Lading nitek, maring, saan ko nga mabalin nga ibagaking ka? Ay na, data ka manin, mare. Kasanungar nga matulungan ka. Ibagam ko ma. Pasensya kan, mare. Ay, agsarita taman, anak ko. Alona. Nanang. Agsarita taman na nalapat, anak ko. Diyak kaya dito may pagpadamag kanya. Nga anya, nanang. Ada ka nakakita ka da kayo, iti ex mo nga babaero nga John Paul. Ha? Ay na. Nakaragragsak kay kan ngagsarsarita iti maysa nga panganan. Ay, Alona. Balbalaagang ka. Saan ka agar-aramid iti di maiparbang? Nang, saan nga gapota at saan nyo nga pagkinaawatan iti asawam kat agaramid ka iti maday? Dakas day ta anak ko. Apay, nakisinubyanan ka din kaday nga ex mo? Ay, na Diyos ko aya, agpanpanunot ka kade iti nasaya at anak ko. Una agmauyong kan. Nang, ay di mo kunaan nga. Ipatpatig mo pala day nga lalaki. Nagmaawatan tirik na nanang. Inot mo tan nga. Mapupukaw ti panagayat ko kini Victor. Ay, iti anya nga gapo. Di mo mo't ibaga kanyak anak ko tabareng matulungan ka kuma. Di mo mo't kayat nga kasarita ti asawam. Likliklikam mo't. Di ka mo't agawid. Mano nga lawas mo dito'y balayan. Ay na, saan ka agar-aramid iti ba di anak ko? Ay na, Diyos ko aya. Diyan ka mo teramidik, nanang. Maburburiburan ti panunot ko. Anak ko, siyak ti inam. Siyak ko matirumbang nga pangibagaam no anyaman ti pudno nga marikrik nam. No anya ti pudno nga parikot mo problema. Ibagam kanya kanak ko. Tadyak kayat nga makikita ka nga kastoy. Nakita ka di panagsagabam kaday dyan nga John Paul. Diyak kayat nga agbidot ka manin anak ko. Diyak kayat nga mailawan ka. Iso nga ibagam ko ma. Anya ka din agpasya ti problema. Ibagam kanyak sakbay nga maladaw ti amin. Sakbay nga amin pinsan nga mailawan ka kit makaaramid ka iti natagsin abasol iti asawam yun iti Diyos. Anak, ibagam anak ko. Naduktalak ngamin ti palimad ni Victor, nanang. Anya ka ti palimad na anak ko. Ibagam. Naduktalak nga ada dagiti. Ladawan na kin video na nga. Kalamo-lamo nga ada kaduha na nga sa bali. Anya? Kaano pa'y daytoy? Asino ti babae na? Babaero mo't gayam day jay. Saan nga kadagito'y nanang? Sagbay nga nagamamu kami. Sagbay nga naadaan kami ti relasyon. Mitlagayam anak ko. Saan mo't gayam nga ita? Nanang.
Tidakas na nanang. Anya anak ko, ibagam amin, tapno maawatan ka. Tidakas na saan nga babae, ti kadwa na nga labo-labo nanang. Anya ti kahit mga saway na Alona. Bada na nga lalaki nanang, saan lang nga basta nga lalaki. Barito, di ka kadwalay tiladawan. Ano niya? Bakla ti asawam. Silahis ka no nanang, saan ka no nga totally nga bakla no di kat silahis. Gandang balbaliw ka nun ko nanang aging gaita na ipilkat itirupag. Iti panunot ko dagiti ladawan na agad karik ko ti asawa. Karik ko ni Victor. Aniya? Ni Victor? Victoria mo't gayam no dadoma. Nanang, agad ka mo daraminig nanang. Anak ko, ano na? Agdul-dul-o ka mo anak ko? Diyan mo na. Adala siguro madianakan ko. Ay, kasayaatan na siguro yung kagpa-check up anak ko. Saan na naskin na? Aging bagak tumadla madamdama. Ahina, yung kakindi agpa-check upan ang mga anya daytan. Saan ka tanga? Agdadagsing ka. Ha? Diyan ka muna nang. Ay, baka buntis ka anak ko. Iso nga agpa-check up ka. Aging maguray ka. Numan buntis ka. Ay, di mo kunaan nga. Adan na pasamak tiyo, manen? Kaday di ex mo nga babaero? Ha? Awan na nang. Awan din na pasamak Miki ni John Paul. Uri matayag. Amo ti Diyos. Ay siguradum lang Tadakkel problema dayta. No isuwan ti ama ti sikog mo. Saan nanang? Saan nga posible dayta? Kaputa. Awan din na pasamak kada kami. Awan din na pasamak kada kami kini John Political Labes. No kasta. Nimot laeng Victor ti akin putot ti sikog mo. Awan ti sabali nanang. Sakbay nga nagka-problema kami. Sakbay nga naduktalak ti amin nga sikreto na. Adda na paspasamak kada kami. Iso ti ama ti sikog ko. Ay na. Dahita siguro ti senyales ti Diyos kada kayo nga urnusin yon ti relasyon yung agasawa anak ko. Ala, amin tayo. Ada nalidem nga napalabas na. Amin tayo, ada bidot na itibiyag. Kat mabalin nga, pudno nga agbabawin kan kayat nat agbaliwan ni Victor. Iso nga ikam kumatigundaway na anak ko. Urnusin nyo ti amin kada kayo. Agbalin ka nga pudno kinkwana. Tapno agbalin mo't apudno isunakin ka. Saan kan nga agdwa-dwa anak ko? Adan bunga ti relasyon nyo kini Victor. Kaya't mo nga rod nga agbalin to nga bastarda no bastardo ti anak mo. Kaya't mo nga rod nga awan ti mariingan na nga amana. Iso nga pang nga asim kumayan tangay saan met nga mauma nga agpakpakaasin ni Victor King ka nga urnusin yu ti amin. Pakawanan mo anak ko, agsublikan kan kwa na. Mga baruanan kayo. Huwag nga agpaiso nanang. Siguro impay ti Diyos ti blessing kada kami. Ti agbalin to nga anak mi. Tapno maurnos mi ti amin. Ala, nasaya at ta nakaamires ka an Alona anak ko.
Agawid ka nga rodan ngayon sigida. Taornusin yon kini Victor ti aming. Pudno ka dito yung bagam? Uwen, Victor. Agdadagsenak. Yes! 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 Sinong bata ni Apo Diyos naging ti araraw kon? Katagyaman lang na nagsubli ka na, Lona. Siguro, senyales ti Diyos na ito'y. Tapno nung pakawanin ka. Kanik kang kay tigundaway mo. Nga agbalbaliw, Victor. Ikarit kang ka, Lona. Mamati ka kuma. Talikod akong dinapalabas ko. Ipamaysa kayon. Itagbalin nga anak ta, kan agbalin tong anak ta. Kaya't kung nga surutin ti diretso nga danhan ti biyag. Kaya't kung tagbalit nga diretso nga lalaki. Saan kanto ka di nga may ilawan? Saan? Saan kanto ka di nga masulisog? Saan? Kasanuno? Kasanuno? Kasanuno da mamamom nga lalaki nga. Saan? Saan ka madalagan? Diyak to aramidin dayta. Gaputa ipatpatig ka unay-unay, Alona. Mamati ka kuma. Agyamanak no kasta. Kaya't kumitag pudnukin ka, Victor. Ha? Aanya ka diti pudno. Kadagiti pa, napalabas nga aldaw. Nagsabat man ang tidalan mi kani John Paul nga ex ko. Ha? Kaya't Di kahit mo sawin. Nakisinubyan ka kini. Sa anak na nakisinubyan. May maklunay. Ada nagiti kong daway nga. Kaya't kong aramidan. Ha? Ada nagiti kong daway nga. Agdwa-dwa iti panagayat ko ken ka. Akaslakayat kon iti ti sumurot kini John Paul. Ha? Aging ka nga naduktalak nga masikugat. Iso nga nagsubliak dito iking ka. Ha? Sigurado ka kadi, Alona. Sigurado ak iti anya. Iti pa nagsublik king ka. Adaak dito yan. Nagsubli akon. Saan nga dahita ti saludsud ko? Ha? Sigurado ka kadi? Nga niya? Nga siyak ti ama ti sikog mo. Ha? Sigurado ak. Gaputa iti kaanuman. Awan ba't iti napasamak kami, kada kami kini John Paul? Bayat nga sa anak agaw awit dito eh. Ape kasla di ka mamati. Kuha. Di mo kunain nga. Agdwa-dwa ka kanya, Victor? Oy. At dagamin dagatin na idanon kanya. Ti amok saan nga pudno. Ti amok no pamerperdi dalaeng king ka. Isong anak laatak, idi si ka mismon tinangibaga. Si ka mismon tinangipudno nga. Nakisinsinnarak ka iti ex-boyfriend mo. Kabayatan nga. Nga di ka agaw awit iti balay. Oh, Ken? Ken, saan ka mamati? Kanya? Nga awan tinapasamak ka na kami? Naminado adaras ka nung nagsarak kayo. Wen, aminek, nagsarak kami, nagsarsarita kami laeng, nagkinumusta kami laeng. Nagkita kami laeng iti public place, iti panganan. Awan ti sa baling nga napasamak. Victor! No, iso ti kunan. Kasla di ka mamati kanya. Saan man? Anya di kahit mo nga sawen, mare.
Lahat nga nagbaliw ni Victor. Ay, Diyos ko, ayan, no kaanumot nga nagsinobyanan kayo, no kaanumot ka na ornos yun ti amin, gaputa, agdadagsan ka nga roden, at danto nagbalin nga anak yo. Isumot ti pa nagbaliw na, kunam? Uwen nga rod. Saanin nga kas idi nga nalailo kanya. Kasla saan nga naragsak nga makidindin na kanya. Ay, na. Siguro pudno ti kunam. Nga atapen na, nga ada na pasamak kada kayo, idi kini John Paul. Iso nga agdwa-dwa siguro, nga putot na ti sikog mo. Uwing imbagak mat kingkwanan. Impudno kingkwanan nga awan tinapasamak kada kami kini John Paul. Angin kasla di mamati. Ayun na. Baka iururay na mo't nga maipasngay mo ti anak yo. Siguraduan na nga umuna, nukukwa na mo't laeng mo no saan. Uwan na nga. Kanayo na ka ma-stress di kasi nga sitwasyon mi. Nga kasla sa balyak nga taon para kingkwana. Kinuray siya. Kasla nagbaliw isunan. Akit gagangay laang tadadoktala mga ruti sikreto ni Victor. Angim, no kumamat inornos yun di amin, akit tuloy-tuloy kuman, saan kit nga kasto at daman problema yon. Anyang ruti aramida. Di mo't mamati kanyak. Ano mamati ko makanyak, nga putot na ti sikog ko. Saan ko mga nagbali ti panakilangin na kanyak. Kaslawan pa'y ganay-ganan nga agtrabaho. Ay na, dakil ang problema dayta. Inyuman mo ka din kini auntie. Silud-sudin mang kingkwana. Nagsarita kami kini nanan. Diyak ka no mababalaw ni Victor no agpanunot iti madi. No ape ka no ngamin mat. Nga idagap apa kami kat napana nakisinsin narakin John Paul. Isupay Ustumit ka din ni auntie Apay mo't ngamin nga napang ka nakisinsin narakin ni John Paul. Gagangay lang nga panunutan na nga. Mabalin nga da napasamak yung. Angim awan, mare. Alawen mamati aking ka, mare. Angim, problema nga rod. Di mo't mamati king ka. Uwan angim, pinakawan ko maten. Inawat kong ti kinatao na. Inawat kong ti naglabas na. Uri no naglimid kanya kiti. Apay siya. Uwen, basol ko ti panakisinsin nara ko idi kini John Paul. Angim, mamati ko mamat kanya. Gabuta mamati aking kuha na idi baga na nga agbalbaliw Mamati ko mamat kanya idi bagak nga. Awan tinapasamak biki ni John Paul. Allah. Amo yung amin friend, ti lalaki. Angim saan mo ta lalaki ng lalaki isuna? Ay nakit lalaki lat ta isuna Katkas lang madimot tirik na nga. Feeling nakit naliputan ni Suna. Ay, diyan ka mo taramitin. Nagkaida kami. Talikodan nakpay. Abos sakit ti patong ko. Tikit ko kuma. Uri pandagan na, masamasahin na. Tana sakit na ron. Hindi na kaya. Liklikan na. Kas lang. Iyad adayo na ti bagina. Ay na. Santula siguro agbaliw dayta nga asawam no masigurado na nga isot akim putot ta sikug mo. Anyang orti aramide. Ay nakatawa na. Urayem nga may pasngay mo ti anak yo. Ano makita na nga kaing ingas na. Bueno, no masapol na pa DNA test at pa DNA yo. Ay. Maalang arod mare. Agyaman na. Wen kasin yung pudno nga na ornos min ti relasyon mi nga agasawa gaputa nagsubli ako ni ti sidong na edi tamadoktala kon nga masikugak nga isuti ama ti sikug ko. Ngem di ba kadakes kasin yung ura ibagana nga mamati kanyak nga isutakin putot ti sikug ko. Ngem nga saan ba't nga isuti pagpakita na. Kalat nga nagbaliw ti panakilangin-langin ti asawa kanyak. Awanin ti dati nga ragsak na tunggal makita na. Awanin ti kinalailo na. Ket ti launay
panpanunutek. Amangan no masulisog man isunan kat agsubli ti dati nga kinatao na. Nga saan lang nga babae ti kayat na. No di ket patitipada na nga lalaki. Kaya't ko kumamat nga maurnos sa mamin pinsan ti amin kada kami nga agasawa kasinyong nang runa. Kat agbalin kaminton nga naganak. Kasakbay nga maladaw ti amin, agpabalakadak man, agkindawak man, anya ti rumbeng nga ramidek kasinyong tapno no agsubli ti dati nga langin-langin mi nga agasawa. Nakalpasan ti amin nga sikreto nga naibulgar, amin nga dandanik pa nakailawan, ket naragsak kami kuma nga mga baruanan. Dahil di nga rod ti pakabuklan ti surat ko kasin, nga sapay kumagat adamot na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Alona.